và nối gầm tin nào cụ kích te hồ dầu xì na bon chào vin Jing cấp ha tháp phul mấy ni sim som ni leko Thursday ni khuôn dòng Jing cấp thu số ngày kít hiti thu số ngày tàu hiti Manipur State sunga mấy khi hòn MST bus Manipur Thucheng kibet cũng đã chung chang buổi na lim ta an số độ sa tàu vin zani mấy ni sim som ni ligit ni khot chan geyin mấy khi hòn kipin an bol dòng Jing na lai vin su chi chung chang thu political party hon mấy thầy mi pi holung sit ngai lut chan na dinggel na in political party hon pan satin analau vi MPCC a legal cell hon chuchi chungchang thu right to information RTI file and boltau vi chuchi RTI cho Manipur Pradesh Congress Committee MPCC legal cell vice chairman sule ama mi hina advocate Dr. Rabi Khan Kitipan MPCC mina RTI file and bol hi chuchi right to information RTI cho Government of Manipur Commissioner Home mina file and bolo hin MST bot sunga Manipur Thucheng an sumang ho sipai ho le sumang na dinga order an pepa an penu min zong ahim pedo na ding vin RTI choni an bolo v Fort Marzimen CEO pale unina dinga state le Central Public Information Officer ho min zong pedo na ding vin MPCC legal cell hon an thu movin sule izemti a Home Department noya sutabang information ho cho detail ta omlova hile section 6 clause 3 of RTI Act 2005 dung zuya akisai pi public authority ho hinga apilu na dingovin ngen zong na bolo vi walta bi muna thilso MST bus akison Manipur Thucheng Kisuhmangna chungchang thu Manipur Chief Secretary su thing na an bol sa cho mekhe hon apompo vin Manipur Governor Kumar Balai ngaidam thum henlang Manipur Chief Secretary Manipur Security Advisor le Manipur DGP in haina piu hen ahilo le state sunga kunin chun do uvintin kokomi holam kaina mehle hon ki phinna aban azom jingna alayu hi president's rule noya Manipur government let na government hi subei teding president's rule la do sa te ni ding tupna agu gala politician hon government tha sim do teding an obji ova imphal pai cham sunga boina lin ta an so sa jingu hidinga gin mo tai tin thu so ki mu chun phung do e Manipur government vai pu hon chuchi golta bi thil su chu phamosa nau thu ho na phondo na ban win chuchi chungchanga khul chin na nei ding chun inquiry committee khat an sem do win inquiry committee chun report a hin pe lut wa diu hitai tin Manipur chief secretary an phondo sa na hitai chuchi report hong ki pe lut thepmona nei ho ki head do ting chule got na sangta ki piding hi win chule vela chu to bang thil su ho thun ki lo na dinga government in panasata kilading hitin zong Manipur Chief Secretary nan phondo sa na hi suchi chungcho na chun Manipur gamsung Manipur State sung su ke hilo na dinga Manipur government in panasata kilading state integrity kiveng bijing ding chule state sunga chamnalamon omna dinga pan kilajing ding hitia zong Manipur government in an phondo sa na hi central government le state government in Manipur State sung ki suke lo hilding hitin an kitim jingvin ahin la meli hon wang boina sim ho azom jingvin central government office an gain khapi uvin president's rule laite in public protest mi pi kipin na hu sita ho cho imphal khopian chilha piuvin loudspeaker ho mangchan khuthang an samuvin kipin na sata an bol zom jingvi alang khada NIA hole CBI hon kukite lam kai ho mat jingnaw chungchang thu kukiten zong izo khambet dingvin wall of remembrance to ibong peace round mona Tomun kipina sit-in protest khat kukin pi Manipur holam kaina nuin an gonguvin chuchi sit-in protest tomun kipina lam kai ding chun Kuki Women Organization for Human Rights KWOHR ho an gonguvi chuchi sit-in protest tomun kipina cho thai ni khu me ni sim som tum le khat jingka lam ni dan som le khat le ki panding sun lam ni dan ni chan chi thading hi sit-in protest ki bol na holim na nei ding chun KWOHR lam kai hole ZMA HWA BWA lam kai ho hiding hiuvi mai thei hon golta bi muna thilso MST bus Manipur Kisuhmangji imphal phai cham pumpi akiphin abol jing si ozong hilovin politician hon politics ki chepna ani na banovin high court chan geyen case an bol tawvin chuchi chungchanga high court case ngai thana hearing cho lakit juni sim som ni khole chi thading hitai tin meitei newspaper khanin hen so da uvi kokomi student wing hon Central Government Office so akhanung vin Manipur Police on Desam Office an khapi ovin ahin la chuchi office ki kha cho Desam hon aki honovin Police on Desam Office akanglong akhayu cho zanhi chun student hon an headset pe tawvi chumuna Desam student leader khat
mấy hay nume mona oi nam kitinon police thil bol chu thimo chanin student so su thipna dinga chutia chu Manipur police chalo hi vetin phong do e the some office khapi ucho student ho ekinoi sinau khat hi na banin kipin na bol theina dinga kathane naw rights kanei ho zum su naw khat hi tin jong amanun phong do e police on the some office khapi naw chunga hilchit na pin na dingwin the some in demand na bolu vi Manipur state chunga gale tul kho sit laita MLA khan drama tho jing ho nga diwa pha hitin meithei nupi ho keloi khomna imagi mera a president te sujata kitinun phong do e MLA hon politics a kichimong na henlang party leader hon thulu na simpi banguvin chon hentin amanun phong do e MLA ho vai puding chief minister hinom akichu wa politics a kichip jingu chu ngada u hen Manipur chief minister ding thlen na chu mipi ho ngan si zo taw hen agu gala chalo uwa sule media la amin phatding abol theizo ding akichu sangwin iza kai mi pi ho khudin hin pe thataw hentin amanun aphong do e MLA mi som li le li hon Manipur state sunga government tha popular government sim do ding agut naw chunga selisa tamta anum do kitan koin government tha hin lam kai ding hamwang seithe hi hi lai media khallenin chief minister Luyen Biren Singin avela Manipur chief minister panmun alu kit ding ai tai tin an phong do win ai la ta san ning wang ha sa thim hle na lai aji chu MLA mi som ho government tha tun do na dinga Manipur governor Ajay Kumar Balla ki mupi akal sung ho cho Biren do dal ho hi win MLA TH Radesiam to Biren Singh hi ke to lo hi lai hlonen TH Radesiamin Biren chief minister hi na dinga athu zo ho MLA mi ku ho to governor aga ki mupi diu chu ta sanum lo hi la hi national media phabep ho jong hen Thucheng hitu lovin TRP su khang ne dingin hito bang head chit hilo controversy ta thu ho hi an so do onom jiu vi alang khada thu thang phabep hong ki thang kidin Manipur assembly speaker TH Satyabrata cho chief minister hiding hi tia seloi jong ki du vi government ki mupi akal sung ho cho TH Radesiamin analam kaya governor aga ki mupi hi dan chu ivet a hile chief minister dinga TH Radesiam agun hidinga ta sanalin ta umdo ki de hi Biren Singh cho MLA mi get hambo win an to so do hin chuchi MLA get hola a MLA mi li hon hin da tha kin ngwa tua hi Biren Singh cho MLA mi li hambo win ato so do hitan Biren Singh chief minister hi kiding cho ta san wang lo hi la hi Manipur assembly speaker TH Satyabrata in Jani Wednesday ni khuchun Delhi Khopian zone kidin central leader hon ahin ko hidanin jong ki sei speaker pan Jani Wednesday ni khu suni dan khatvel chun Imphal airport akunin Delhi Khopian zone tai TH Satyabrata in achi sa April nisim somni leni ni khozong chun central party leader hoto government tha sim do na ding chungchang thu a ki hona an nei saw hitai kiti government tha sim do na ding chungchang thu a central party leadership hon TH Satyabrata chun Delhi Khopia hin ko hi ta ji chun gin mo na lin ta aping do tan central party leader hon chief minister dinga ama pa cho dei hlenu hiding ham ti hi mi hon agin mo hitai Biren Singh su MLA hon jong adei lo jing se jong hilovin central BJP lamkai hon jong aki ho pi khatapo win chuchi chungcho na chun state vai pu hon jong Biren Singh abeng bida pang ho security jong an su thlom pi win Biren Singh beng bida pang security cho mi gu bo an koi pi o hitai Meitei CSO dang khat Federation of Civil Societies FOCS ho to Minister of Home Affairs MH palai hon zanima sa me ni sim som ni lesagi ni khuchun Delhi Khopia ki hona an nei win chuchi meeting a chun FOCS on chamnal mon om neding chungchang thu ho an ha sei pen hidanin FOCS on media masanga hin phongdo vi ki hona apang Minister of Home Affairs MH palai ho cho AK Misra in an lam kai hin meeting a chun FOCS on Minister of Home Affairs MH ho hinga ngale to chungchang thu ho a point nga an pilu du vi chuchi meeting cho lo thing the hidanin Federation of Civil Society son phongdo vi gale tol ki patlaya phaicham sunga kuki milham ho chunga melei ho melsita an chon naw thu ho cho senior government official hon an ta lang ki du hidanin Federation of Civil Society son phongdo vin chule achi sa me ni sim som ni leni sang ni le som ni le tum ni kho ki patchon mipi ho ki ka ki tha tu na ho gale tol ho cho him le thal mang cha ki tha tu nan su do pan hi dan thu ho jong FOCS son hin phongdo vin kuki ten him le thal mang chan chuti chun me le ho chunga melsita in gale tol hin boljing vetin FOCS on phongdo vin sule gale tol an kho se cha jong chu kuki ho hiu vin
lam ka an ki pan hiu vetin Federation of Civil Society son phung do vi thu so i chan hin ki chai tai thu so ngai ho zo sin a bon chaw vin ni ko pha